sebut dak. Tapi muka rapatnya sedih. Amako, habis melepas je. Ambotang. Oh, ambotang. Ambotang. Nah, ambotang nak curi-curi lampu. Jaga kau. Ambotang, nak kemati curi lampu. Lo kerja orang melipatnya. Astagfirullah, tak lupa nak utar pada ambota kawan batang ngotin apa salai. Weh, wah, majar kapaka sampai ku bau taruh po kawan batang ngotin apa salai. Assalamualaikum. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Kesedih sama nambota make lalu arukana. Jaman ruka bota, lo kan matindro. Devle gaga bota? Wasang ikai. Bahayain sama bota. Dan tayangan nih. Kasi sama na dari makelom, nadega kahe. Banyak kalau lo kesapa yang botang, karena foro kasi dia nafaca puri namo. Bismillahirrahmanirrahim. Rahe, ikut seta-seta aja mengganggu ka, pasang gua tak itu. Assalamualaikum. Astagfirullah, tak ada ni balesa, namanya kalau jauh kami tambotang. Aja meto mau ganggu cewek ramang, mau gajacau lah aku tuh. Itu cewek lu ganggu cewek mau bos, mau kejata panah melotong. Mau kedipu bos sih, agak masa ramang. Masa mau kejata pan cewekku, cantik-cantik aku ada agak. Cantik aku bos. Aja mau tahu lu aku bos, jambawan di kamar tuh. Masa ni jambawan ni ramai, yang penting dia mau jambangi seorang. Maga sih bos, mau tahu lu aku dah selaku. Mau melihat kah jolo beb ramang, maluku kah? Ada ni lu mau takku kah? Agak masa ramang. Mata koko, aku hijau kata deh. Dia boleh bos jok kena. Pasro lah deh sedih bos kurodo. Kenapa ya main jadi bos main rasuk tu? Giro. Tahu gak? Acu. Mati no. Mati no. Mati ka papa deh tanah kedo. Suka malengi napas buatan. Weh, agak nerden reka bopa tuh. Weh, alhamdulillah tak kok sadar ri. Gumpi kau ikut tuh ramang. Ikut tuh, gumpi kau ikut tuh. Nabiakan nenek kurama. Jabu tu sampai nenek menabi aku. Ya macam memang.
Kenapa lah ya mati ambotang? Pacueka. Macam itu bosku. Peseni ku macam ide lah begina. Joko lemah kalau macam bosku dilasai. Tuh. Gini rana buah aku. Degale semua puto nak. Har bosku ambok tang. Raja putu bubuan na bos mo agad pandrengi daging ngacu. Hah? Daging ngacu pandrengi? Ternyata salah bos mo. Maka gue dan nanda daging ngacu pantaman ni selang. Oh, taman ni selang? Kena meta daging mo na nandre. Kena manda daging ko kaya anak buana. Yung pala matura ma. Bos, bite kan anak ko putih. Menangkap nite ko anak. Sedangkan nih sila ada kisah padui. Kebo po tuh. Coba kebong itu bos. Muwale papa dempo bale. Aja melele ka mapromema boku ko sesuden ku ceme. Oke, telo jumu aku sedih kebong. Selamat bergabung dengan Botang. Yuk, depan yuk. Nih, baju ntar Botang ya. Baju keton lah. Ditaruh gagang Botang. Botang, Teleko, tuh Botang, Teleko, Botang. Botang, 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 Teleko Botang, Teleko. Kemundi. Ya wana batak luku batak luku ni tak gini kamondi. Gini kamondi. Kau kumpul kak, Kau kumpul kak. Jangan makai kas bangku ni ki. Betul mai kok. Kerek ngapa-ngapai. Mana kecari bawang ti bangkung? Dungu to ye. Ya dek nah, ganti-ganti aki. Peko bicaraan ganti-ganti ya. Kalau munu na dungu. Ikan play ala batak kamundi. Asiden play. Pemati kamu di pangrengat ke anak jandaku. Itu namanya 12. Ketua anak jadi ya sebondeng. Itu walas 5 belanca. 200 sesa belanca nah. Jadi kok iban wet kak. Paya dia sanggup ya. Biaya ndam. Pas 12 anak ketua jadi walas 5 belanca. Untuk toko pale mangkelingan anak jandaku. Itu kak tuh. Terangkan aleku. Biaya dua tahun saya pembukang ya. Oh tahun kurang. Apa dan play mondi? Apa masalah ada? Kau mati kajo ko ongkos gimana cewek kerpi tua. Paling mantul semel pulsa. Semel pulsa, mel studi.
Dia sanggup mondi angkat tangan tinggi tingginya. Ada pun kaja kok. Jadi kero. Nungnya se terakhir kak. Aku urut mobil bukan. Iya mah pas tangi wajai terakhir ke kena mai. Juga. Udah itu mesti masih di kebun. Baju kapan botangnya gitu ada yang keceroy. Hati-hati muka juga. Akan mau mati tujuh menjadi kasus. Wah, deh teman di amang juga kena mai. Astaga, walaupun malah bangku kumondi. Berarti malah tadi kok. Teh gerombol aja ke tante. Teh kilo aja ke tante. Macam tila dek sedewita. Loka jolo loko male di ko bangi. Loki mah gede tante. Loka pake mah hotel ulang. Menang ke Loki mah hotel tante. Nang ke bolata. Kau di bola ulah dia dipuas. Pak ya lo suka gora-gora. Nang kelinga tahu ya deh. Masih rika tuh. Anu tante, udah cangin nang kelinga bali bola telepon banting utang kelengung. Ulah ko ang keluti mukula mati katu. Orok kisah dota tante, amat tuh. Ulah, demi sambotang. Dewi itu tante, tiga mima jokam botang. Paling nila ko mapang mano. Iro jaman na. Bata, bisi-bisi tuh muka kalau mau bau, liwala ada sedih kabongi. Sudah nih tante. We kade mace ini nena pangamanu eh. Akan ini kalau aku udah makan aja butuh mata. Sudah nih tante, sudah nih. Jaman ko tining ulang. Pasay lo kama jamu nene nene. Ada mau asa bata, gacon lo di jamu. Tak perlu balu ko kesumanto, capu ko tuh. Apa sang ulang? Pilorang itu do. Sudah nih tante, medosa kita matohe. Say madosa ka. Kama cagau. Sudah nih tante, sabraki. Tiga mima jokam botang. Wah biangi wani ko ano batangot tula na deni tak gagay. Amma tante jab tampe tanole nandre ambot tangan jilau. Ada dole gaga botang. Magi ki tante, berkencang kita he magi. Udah caje kulang. Adam peng kak tante, Dewi ta jeta, pada gamatan na jeku. Ulang jamu tiba-tiba mejaspa eh. Ambota menekapin saku ya obat takut ya. Biasa waktu nama mulut tuh wirama digagat tawa aku telo sewong. Pinsan na, nabiana nenek ku kuryawana batang utye. Amang ada bani telong itu dua ambota. Detanu 5 depa. Itu ya lo bos, kalau bulu-bulu nih, lo 5 depa. Ay, ko telo na rama ya dewe lo bos pa mabicu. Telo mo na bos. Are-are na na ye. Telo ko na andre. Lok pa mati ni rama. Mana kesina? Bos, jangan nama cai, melupu ka seding. Amang, lumalangin ang rambutang. Lupui, dia mo bos. Ay, kapui. Bos ba ada gaji na? Ewa ko lang ngo. Mito ka. Aga mo kan? De bos, pasa baja. Bimbing, merak ka seding. Kenai ka? Tani mati ke kita. Mematon na Indonesia pura simatik yang sanggota sih. Oh seperti itu. Iya seperti ini. Bos, kita nana di pajak. Ay dijaga di Nero. Satu na ramang. Iko na bos, mito ka iya. Wan keamanan. Mingga iko. Yang anggota itu. Sadang anggota ute melopo buah-buahna. Agak masang, hari-hari kak. Abotang, berasa bos sih. Seni. Ngecait bos nute Hei, ada kadimu. Apa di ko tuh? Gado iku bos. Ambotang, ramang, maju. Maju nih kuramang. Diulia maju ke anggota kedua. Maju nambota macam batu bos eh. Maju anggota. Ambotang, ramang, maju. Selesaikan.
geperain nana ye. Cemik-cemik kombe. Bos, lapor bos. Tugas sudah selesai. Bos, lapor sudah selesai. Kamu tuh kabur nanti. Dule pura mandi perara bos. Cabur kuak bos. Wah, makunre. Kunre tuh pas ulah deh kucume. Wih, kebopan anak ya deh pas ulah deh keceme. Dari mana lo kebau? Ambotang, lo cukup pergi kok. Lo kamu deh bos, kau mau kebotok kaya. Mau deh kau ambotang, suruh turama pediri kok. Dong apa tuh ikon botang? Amalan macam medek. Pakai dek kita bos, ya makebong edek mana no? Ya makebong aja di medek toka. Abang koda botang, pediri ku mati bos se. Atuh, agak mana dia ye. Nanti depan no hati koples. Apa itu? Pilih nih kok. Berapa ini? 2.000 kayaknya. Kalau ini 5.000. Mundi tega 2.500 atau 5.000 ya? Ya kalau saya punya kok. Yang 500. Yang ini mbak 2. Pakai es batu kah atau es lembek? Pakai es lembe aja mbak. Ini uangnya. Ini kok aja deh kok. Ya apa? Kasih. Ini kalau Mundi. Ayo. Mandai minum sama Mundi. Minum ngesek aku. Kok ada minum ngesek mu? Kayak hutan anak ya. Kenya ika aku tak kok. Ikut-ikutan. Nyamuk Mundi. Kepada minta kak bidadari. Kepada minta beda dari. Nama rasa terasa tak. Berarti macam runtuh Mundi. Kak merasa kasih. Masih lagi juga. Dia udah tuh, kalau ya kesana nih kok. Iya aku juga. Kedil ada aku sedih. Ya tenro wajar aku tuh. Kayak terakhir kok. Apalagi sojo ko Mundi. Dia boleh diikut. Ikut tak kantongi. Cocok juga. Masih awal aja. Sudah nih tuh Mundi. Tak boleh balik otakku pikir-pikir. Paling tuh tak boleh balik. Jago kok. Ketak remon si Pak Joko. Jok, dah minta botang. Mundi, jika nama teh malas kayak. Iya kan juga. Malas tuh kayak. Nah, gaya tanah ye, jelo-jelo bawang tapos sa medo mana ko. Tino juga, aro. Pamulin masih. Dewi tane. Hei, malew na sa tingo padang. Aja ti mo ka nene, pada na kaboti si balato mo. Paju na tambotang Lupa tuh, ngesur kok. Mobil nenek. Kaya mo rumalo jo na bota jo ko Itu yang kalau tante. Mana ka bangko mo ti mondi. Pura mage bangko Tahu kawas dan sebangku, ngis baju kok. Tapi dia jadi tante. Mabala ni nana ye, ambo tanah ka pernah bangko ni. Dia tante deh, dia bangku ngambut Juga. Mage pala na ka jo na bota na ti Joko. Witte tante. Makan mie maka juga. Ajar mana itu aja, Magni. Menjadi kasus nih. Gusto ngilaman jadi kasus. Pokoknya ada gawat apa ko tuh. Taman rumah lemah botang. Menek dia ambot taruh di lemnya mure. Nih dari pelita ambot tange. Itu aja, jauh komite.
Ambota. Dah, magas nenek dolo kena tari. Capu ke baberana. Ambota. Ambota. Juga tuyul. Iya, tuyul bitokeng. Aku masang, masih ka tuyul betokang. Aja sadar. Dengan tuyul mencomok. Ya cok, agak mana malah deh mah baju lo kena temaki ami. Rampok yang anggota nutena, nah 2 juta. Engke tombota kerene mace ko anggota nute Aga, ambota mace ko anggota nute. Iya nek. Gue tege monro. Kerene yalana mas gi Dia tuh bele-bele kaco. Dene. Nah, kalau ada pada kaden re, makan tanya ya ambota. Kejapin nenek Ambota. Dan tadi bidangi, penyidik buat Ambota. Aduh, nelepak gitu. Jangan kok ada bola emas ki. Jadi kebarata aku lepak. Mati juga mendeki, koi lebet beti, 3 purana. Hei, mamat dai. Nek lisuna dolo, makepe ama bebuan sadang na kenangin. Lo diagi waju bos. Kebo perseging. Ada mencari di lah bebe. Macam mana kau ke bos? Macam katu. 3 mali ya bos. Paling wak kebongi. Susah juga ya. Arang batang suruh sesai. Dan di sana sisa betang. Anggota baru. Motor disesai bos ya. Dia tuh galau meli patut dikeding. Saran pernah ketu. Atau medai ni. Gini tak lah ada sih mana gini eh. Saya kena lokang kata anu teh. Barang nak ke ni? Jangan untuk kali sih. Cari anak sama aku dewa baju. Dia mau ketuk. Kontrol nak ahe. Buka sepi tang, maka ada wajah mu gaya sebasan dalakmu. Cok, tanya pakai amu ya, sebasan dalakmu. Anu pune. Kurang nama baju lisu nawa, nasapa mo ko makmu. Iya nek, terima kasih di. Ya, sama-sama. Udang Oke, jangan botang eh. Sama kata lah sada sih bala dindi culon masih je eh. Tak gagal ni. Bala-bala tak tanah anak era. Bos, malupu ke. Kabar aku ada duit. Bos, lapar. Pada mau aki. Nih, sekarang botang. Wah, indok lu, gue taruh bos. Kamu hero. Nenekku biasa. Wah, lu hati segar bos. Sapa na yang botang eh. Tak boleh kasih bawang kota anu tak eh. Macam nak sapai pun rohe. Hai, dia negara dia sengang botang aku kue. Mati nih. Berhari mana anak ye? Kena mata ni yang botang. Ni boleh iko. Hei, ialah perengki. Itu kabar. Iya, betul-betul. Aga, rasa rengki. Berhari mana anak ye? Bos, lari ku bos. Lari ku. Lari ku. Lari ku. Lari ku. Oh, lari ku. Lari ku. Berhari mana anak ero lari. Dia mulai lalu ni. Jalan kuah.